যদি ৰখোৱা পাৰা আমি দিম তে আজি মানে এনেকুৱা নি পেলাই তাৰমানে হত্যা কৰিলে তাৰমানে মোৰ ছোৱালীটো তাৰমানে এজন ল'ৰাই ভাল পায় আৰু তাৰমানে ছোৱালীটোৰ নাম কি আছিলে? নামটো সুস্মিতা বড়ো মোৰ ছোৱালীৰ নামটো তাৰপিছত ল'ৰাটোৰ নাম মিজিং বড়ো তেতিয়া সি ক'লে মোক আধা ৰাস্তা আগবঢ়াই থৈ আহ সি বুলি মানে কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আপিটোও আগবঢ়াব গ'ল যাই পেলাই এইফালে নাই हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर होना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव बे आंनि थेलेबलेब संसारनिफ्राय मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार गालांबानो जाबाय ना लोगोफोर शेयारफोरखौलाय बहाथो खालामना गालांनो एसे भिउफोरखौनो नायसाबनानै होलांदो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय एकदम गुलाय गुजाया अबस्थाया गाज्रि आरो ना लोगोफोर नै जि जोम आलाय सिलाय सानै हौवासा गथ' नालाय लोगोफोर एकदम गांसेबो माने गोलैनाय जि गोलैनाय थानाय नुबाबो माने दिखाङा खामफ्लाय गंसे गोलैनाय थानाय नुबाबो माने दिखाङा मालाय हिन्जावसा गथ'फ्रासो जेरै थाङो एरैनो माने नुबानो दिखांलाङो अबा जिफोरखौनो गोलैबाथाय खनलाङो अबा माल बुस्थु गोलैनाय थाबा खनलाङो खिन्थु हौवासाफोरा खना दै लोगोफोर थबसे खना नों बारनासो थांबावलायगोन थेवबो माने बे बुस्थुखौ गोलैना जे दङ बेखौथ' खनथारनांगौ बेखौ माने एख' साना लोगोफोर नै आंना माबा बाथ्रा रायलायहोलां बांलांबायानो थायो आंना लोगोफोर ओमफ्राय थ'दो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दिनै बिराद स्र' आरो ना दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरो एकदम साननैसोआ खुवाजोंनो माने हुखा दुगैनो मोनाखै दिनै एसे साबोन होनानै एकदम स्लिम आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आरो बोराया नै दासो माने बाजारनिफ्राय दिनैथ' आरो सालबारि बाजार नङा होनबा लोगोफोर दिनै माने बोराया माने दाउ ब्रयलारखौनो जानोसै ओरैनानै ज'नो आंबोथ' अमा बेदर जाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नाखौलाय आरो जाबायानो दंखायो नङा होनबा साननैसो ओमफ्राय बेसेथो ना जानो ओरैनानै ओमफ्राय गावबोथ' आरो हारसिं जाखुमा मा मोनो आरो ना अमा बेदरफोरखौबो जानो ओमफ्राय फिसालाफोराबो आंना अमा बेदर जाया जाया आरो लोगोफोर फिसाला गेदेरा ओमफ्राय ब्रयलारफोरबाथाय ओरैनो दरसे दरनै थिथि थाथा ओरैनो लायो आरो ना खांसेयाव ओमफ्राय लोगोफोर नै बेखायनो माने जमायैनो जानो होननानै दाउ ब्रयलार आधा केजि लाना फैबाय आरो बोराया बेखौनो माने आलु ज्रो होनानै बरिया संनोसै आरो ना लोगोफोर सारायाबो दुंबाय नै सिदा सिदि मोननायखौल' देखायबायहाय आं लोगोफोर एवनायखौ बांद्राय माने देखायबाय थालायासै ना ओमफ्राय आथुरबो जाबायना खामानियाबो बिराद माने 12टा 1टासो जालायलांबाय ओमफ्राय आङो माने भिडिअखौनो माने लानो सोलाबासै आरो ना बाबुआबो एसे खें जाबाय थानानै ओमफ्राय लोगोफोर आङो डाइरेक्टनो मोननायखौल' देखायबाय मोनबायबो नै आंना दाउ ब्रयलारा ओमफ्राय सामब्राम बिलाइ दुन्दिया गोरलै मोदोमफ्रु होना हरबाय आरो ना बिराद गोथाव जाबाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय आङो बेखौबो माने नोंथांमोननो संनायखौ देखायासै बेबो माने मा होनो मुला आलु ओमफ्राय टमेट' होनानै ना गोरान संदो आरो जि बरिया बेसो आंनि ओंख्रि लोगोफोर नैयो बे ना गोरानजों मुला आलु खारैबाथ' आरो साबद्रायबायमोन लोगोफोर मुला आलु ना गोरान खारै संबा ओरैबायदि टेस्टि मोनजायो आङो ओमफ्राय आङो बोराय आंना खारदैखौ बारा जाबाङा नालाय खारदै होआसै आं लोगोफोर थावजोंनो संबाय टमेट' बेनिफ्राय आलु ओमफ्राय मुला होनानै ना गोरान होनानै जि बरिया संबाय आरो ना बोथोरा बिराद गुसुथार लोगोफोर ओंखाम ओंख्रियाथ' अलरेडि माने मोनखाजोब्बायानोखा आं मोनखानायखौनो नोंथांमोननो देखायबाय माने आथुर बिथुरजोंबो संनाय जायो खावनाय जायो बोथोराबोथ' हामा फारसेथिं आरो माने इन्टारेस्ट मोनोना लोगोफोर भिडिअफोरखौबो लानो बोथोराबो गाज्रिबाथाय भिडिअखौबो लानो बाराखौबो मोजां मोना आं लोगोफोर आरो बुहुत बाथ्रा थायोना खानाय सानाय हस्रोनाय मास्रोनाय इसे माने आयना साना नायस्रोनानैसो भिडिअखौ लानाय जायो नालाय सम मथे माने आयना सायनाफोरखौबो नायस्लाबनो हालायलाङा आरो ना बिदि बोथोर गाज्रिबाथाय ओमफ्राय दिनै एसे सान्दुङा एसे दुंदो लोगोफोर मैयानो बिराद गाज्रिमोन ओमफ्राय दिनै एसे मोजां आरो ना ओमफ्रायो दा सोलिबाय थानाय मा होनो दावरावनि सायाव एसे रायलायनोसै नोंथांमोनजों जायसो जादों बेसो मिथिगौ होननाय बायदि आरो ना ओमफ्राय जायबा बुथारजानाय हिन्जावसानि बिमा बिफा खम दुखुआव दङ दा बेसेबांबा दुखु सातजालायाव दङ दा दिनै जोङो फिसा सासे जोनोम होनो थाङोब्ला बेसे दुखु खस्थ'जों जोङो निजेनि जिउखौ जुजिनानैब्लाबो जोङो गथ' सासेखौ जोनोम होयो दिनै एसे देरदोखोन देरबाय दिनै मालायनि आखायाव बेफोरबायसा फुथार जानांगौब्ला जोंनि गोसोआ बेसे दुखु मोनगोन नङा होमब्ला लोगोफोर सासे गथ'खौ जोङो फेदेरनो थाखाय बेसेबां सम नांगौ बेसेबां टाइम नांगौ आरो बेसे खस्थ' मोननांगौ जायो जोंसो मिथिगौ जों बिमा बिफायासो मिथिगौ दिनै गथ'फोरा मानो बुजिया दिनै बेयाव थांबा मा जागोन आरो उन्दै बैसोआवनो गोसथोलायनाय उन्दै बैसोआवनो बुजिस्लाबा मास्लाबा बबाफोर थांनानै लांनानै बुथार जाहैनाय मानाय सम जानो हो
सम जानो हो निजेनि बैसोखौ जानो हो हाबा जानायनि सम जानो हो माने एसेबां उन्दै उन्दै बैसोआवनो बेफोरबायसा माने गोसो थोलायो मानो इफोरबायसा हालोदाव थाङो नुवाखै नै नायदो बिमा बिफानि गोसोआ दा बेसे अखान्थि देरस्लाबा मास्लाबा माबायदि गोसो थोलायनानै निजेनि गोसो थोनाय हौवाजोंनो बुथारनानै गालांजाबाय जियानो जादोला लोगोफोर हिन्जावसानि बुथारजानायनि बिफाया मा होनलांखो माबोरै बुथारजानाय आरो फिसाजोआ माने बेसेबां बोसोर जाखो गोसोथोनाया आरो गोसोथोनायानो बुथारमारदों नामा नोंथांमोना फुल क्लियारिफिकेसन नायबानो जाबाय आङो नोंथांमोननो एसे भिडिअखौ देखायना होलांसै যদি ৰখবা পাৰা আমি দিম সেইটোৱে আমি মানে ল'ৰাটোক কৈ আছিলোঁ আৰু কিন্তু এই আজি মানে এনেকুৱা নি পেলাই তাৰমানে সি হত্যা কৰিলে তাৰমানে ঘটনাটো মানে যোৱাকালিৰ ঘটনা মোৰ ছোৱালীটো তাৰমানে এজন ল'ৰাই ভাল পায় আৰু তাৰমানে ছোৱালীটোৰ নাম কি আছিলে নামটো সুস্মিতা বড়ো মোৰ ছোৱালীৰ নামটো তাৰপিছত ল'ৰাটোৰ নাম মিজিং বড়ো এতিয়া সি যোৱাকালি মোটামুটি 4টামান বজাতে আহিছিল ল'ৰাটো আপোনাৰ ঘৰত আহিছিল ঘৰত আহিছে দিনত আহি পেলাই গধূলি তাৰমানে 6:30 বজাত সি ঘৰত যাম বুলি তাৰমানে পথৰেদি ওলাই গৈছিল আৰু ওলাই যাওঁতে তাৰমানে মই ক'লোঁ যে পথৰেদি কিয় যাবলৈ আন্ধাৰ ৰাস্তা আছে ৰাস্তাইদি যা যদি গাড়ী অনা নাই ঘৰত গাড়ী আছে গাড়ীটো লৈ যা বুলি মই তাক ক'লোঁ সি কৈছে নাই পথৰেদি যাওঁ ফটকৈ যাই পাম বুলি তাৰপিছত আমাৰ আপিটোক আৰু সি ক'লে মোক আধা ৰাস্তা আগবঢ়াই থৈ আহ সি বুলি মানে কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আপিটোও আগবঢ়াব গ'ল যাই পেলাই এইফালে নাই আৰু মই এইফালে আৰু ৰাইজৰ মানুহৰ লগত ব্যস্ত আছিলোঁ এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো আপোনালোকে কেতিয়া গম পালে এইটো ৰাতিপুৱাহে গম পালোঁ ৰাতিপুৱা মোটামুটি 4-5টামান বজাত গম পালোঁ আৰু কোনোবা ওচৰৰ মানুহ দেখি আপোনালোকক জনাইছে এই গুৰু দিবা আহিছিলোঁ পথৰত গুৰু দিবা অহা মানুহকেইটাই মানে দেখা পাই পেলাই আটা পাৰিলে আৰু আটা পৰাৰ পিছত মই গ'লোঁ যোৱাৰ পিছতহে দেখা পালোঁ আৰু বডিটো এতিয়া মিজিং বৰুৱাই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে বড়োই হত্যা কৰা আগতে কিবা কাজিয়া চলি আছিল নেকি তেওঁলোকৰ কাজিয়া পেচাল নাই আজি মোটামুটি ইহঁতৰ ভাল পোৱা 1 বছৰ বেছি হৈ গ'ল এতিয়া অহা যোৱা আপোনালোকৰ ঘৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক মানি লৈছিলোঁ এতিয়া আমাৰ ছোৱালীটো বয়স হোৱা নাই বয়সটো ৰখা লাগব বুলি মই ল'ৰাটোক বুজাই থাকোঁ আৰু আমি নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই তই যদি ৰখা পাৰা আমি দিম সেইটোৱে আমি মানে ল'ৰাটোক কৈ আছিলোঁ আৰু কিন্তু এই আজি মানে এনেকুৱা নি পেলাই তাৰমানে সি হত্যা কৰিলে তাৰমানে এতিয়া ল'ৰাজনৰ পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছেনে আপোনালোকে ফোন কৰিছোঁ কিন্তু অহা নাই এতিয়ালৈকে ল'ৰাজন বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়া পোৱা নাই আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰত গিৰোৱা সোণাপুৰ গাঁৱত এটা খুব নিন্দনীয় এটা ঘটনা ঘটি গৈছে তো সেই ঘটনাক লৈ আমি বাগান পৰা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ তো আমি আমাৰ যে প্ৰশাসন এই প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াৰ আঁৰত যোনে মেইন কালপিত হয় তেখেতক অতি শীঘ্ৰে তদন্ত কৰি উচিত শাস্তি যাতে ব্যৱস্থা কৰে হয় এতিয়া আমি পৰিয়ালৰ লগত আমি কথা পাতি আলোচনা কৰি আমি তেখেতসকলৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াৰ যি হত্যা এই হত্যাটো তেখেতৰ যি প্ৰেমিকে হত্যা কৰে বুলি তেখেতৰ পৰিয়ালে সন্দেহ কৰিছে তো যোনে নহওক তেখেতক আমি উচিত শাস্তি ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি কি বুলি কয় জেগাটো গাঁৱৰ নাম গেৰাও সোণাপুৰ ঘটনাটো কওকচোন কি হৈছে তাৰমানে যোৱা 5টামান বজাত ল'ৰাটো আহিছিল বোলে সিহঁতৰ ঘৰত তাৰপিছত 6:30মান বজাত ওলাই আহিছে বোলে ইফালে আমি দেখা নাই দিছোঁ আমি কিন্তু মাকো নাই এতিয়া আবুৱাক আৰু দেউতাকে কৈছে সোধাতে ৰাতি যদি ছোৱালীটো নাছিল কিয় আমাক খবৰ দিয়া নাই আমি বিচাৰিলোঁ হয় নহয় পিছত দেউতাকে কৈছে মই বিচাৰি আছোঁ ফোন কৰি আছোঁ ফোনত পোৱা নাই ছোৱালীটোৰ নাম কি আছিল অৰ্চনা বড়ো বুলি কয় ছোৱালীটোৰ নাম এনে অৰ্চনা বড়ো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা গম পাইছে ঘটনাটো ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ এই ভীমে চেত্ৰী বুলি কোৱা তাৰমানে এইটো গৰুৰ ৰোগ দিবা আহিছিল তেখেতে দেখা পাইছে ৰাতি হাতীও আহিছিল হাতী মাৰি থৈ যোৱা বুলি কৈছে আৰু ভীমে কিন্তু হাতীয়ে মাৰছি না কি মাৰছি ওচৰত আহি যেতিয়া দেখা পাওঁ তেতিয়াহে গম পালোঁ তাৰপিছত এই দেউতাকে ক'লাক যে আমাৰ ছোৱালীটো নাছিল ৰাতি এইটো মোৰে ছোৱালী বুলি ক'লাক আৰু ওচৰত আহি পেলাই কি সন্দেহ কৰিছে মানে ল'ৰাটোৱে ওলাই আহিছে একেলগে গতিকে ল'ৰাটোৰ ওপৰতে সন্দেহ কৰিছোঁ আৰু আমি ল'ৰাটোৰ নাম মিজিং বড়ো না কি বোলে মিজিং না ল'ৰাটোৰ নাম মিজিং একে গাঁৱৰে একে গাঁৱৰ নহয় সেইটো চুপাৰ আৰু ঘৰত খাওক বুলি কবি দি খেদাইছিল তাৰমানে আবুৱাকে এইটো এটা কবিটো লৈ যা ঘৰত কবিটো এতিয়া ওচৰতে পৰি আছে বন্ধাকবি এটা আৰু ফুলকবি এটা
ওচৰতে পৰি আছে গতিকে কবি দিয়া হিচাপে কবিটো ইয়াতে পৰি থকা হৈছে ল'ৰাটোৰে কাম হ'ব আমাৰ সন্দেহটো এনেকুৱা আৰু যদি কবিটো ইয়াতে পৰি নাথাকিল তেতিয়া বেলেগে কৰা বুলি আমি সন্দেহ কৰিলোঁ হাতীৰ আক্ৰমণ বুলি ভাবিলে হয়। ভাবিলোঁ